ese ko wisharishe man bimeze bite? Umva byihorewe ntabyo uzi yamenya akomeje kunkomerera. Uyu munsi barankura ejo nkasubirayo mbese inkweto zarahingamye kubera guhora kwa muganga. Niba ugiye kwikuza se cyane rwose nase ubona ko ariyo naringiye. Aho nahita nkufasha man. Gute se man? Kuraho ndebe. Ariko se man uzikuye amazemo. Wanje nago natuma amenya komeza kukurya. Urumva ahubwo ubu nari yose ngiye kuyamara. Iruka sha, ayo nzayarandura ubutaha. Yes we. Surprise. Gose mudugudu nahuye n'ikibazo mfashe. Ikibazo kimeze gute? Gose nahuye n'ikibazo. Unabibazo ndi kwakira ungu nigira muri sport wakerewe. Unabibazo urkwakira. Ibibazo ndi kwakira. Gusa wambabarira ko mbabaje cyane. Reka nta bibazo ngiye nakira. Nyine mfite mo ndadesa ariko nyine wihangane kare gose uvuga ko ufite amafaranga. Ikibazo ufite ni iki ngambwi? Gose nahuye n'umuntu ankura amenyo kandi ngiye kubitaro. Ugiye kubitaro agukura amenyo. Ese arwaye yakuye yose. Uruhande rumwe yakuye. Mu ruhande rumwe gusa. Wakoresha n'urusigara. Yo yagukuye mbere. Nicyo bita cyamuheta. Nese hari kintu musanzwe mu rwose nta kindi twapfaga ahubwo nanjye byanyube yari n'inshuti yanjye yamagara. Reka nze mpamagara umutekano z'icyo kibazo tukimura. Muhamagara umutekano. Aro mudugudu ukunda guhubuka. Njye ubwiye gute? Nako twubaha da. Nari ngize ngo da. Gero nzanire mugiza nawe witwa Muheto. Iwanyu. Ngo kumufata, ngo kuzimya buri. Ariko subundi ari he? Aba yibereye ku mazi buri gihe uzi ko ahora ari kurya isi. Ku mazi? Shaka nze muzane kabisa. Sasa muzane. Surprise. What? Oh shit. What? Yes we. Uyu mugabo ashaka kubasamba. Ugize ngo ashaka kubasamba. Man, utazabwira muyobozi ko tsamba. Nawe wanjanye se wamuginga. Hey! No. Mvanye ihangane. Dipora kujana ku mbaraga bitashoboka. Mumbara mugezeho nago baraguhana. Nago baguhana. Fata imyenda yawe wambara unjyane se wasihaho. Yes we. Nibyo ndimo none urashaka mubwira intandaro. Barataka iminiho nyuma y'inkoni bakubitiwe idiho. Surprise. Mvanye ndugire reka mufate ishingu ubone ko nkuzanye nabi nyine. Sibyo? Tugezeyo emera mufate babone ko nakuzanye nyine. Ugize ngo surprise. Yise niwe muyobozi. What? Ninjye muyobozi nani? Siwomeruka gufata n'umugore wanje mu rugo. Yes we. Uyu mugabo ashaka kubasamba. Ugize ngo ashaka kubasamba. Icyo kibazo ntabwo ari cyo turiho. Tuko ikibazo cy'amenyo. Oh shit. Ubwo we bakuye amenyo. Uragira ngo tumukorere iki kugira ngo ikibazo tukirangize? Yo ndifuza ko nawe bamukuramo amenyo kuko nanjye yayakuyemo. yanjye siko ari mazima barayakuye. Ugize ngo ndetse muteka wowe urabivuga iki kibazo tugikemure ubwo mwanzuro nuko mukura amenyo ikibazo kikarangira. Ugize ngo surprise. Anga Ushatse kuvuga ko utangiye gutanga ruswa. Utanga ruswa y'amafaranga ngiye ntanga ruswa y'ibipfunzo. No. Ikibazo cyanyu kise cyoro. Ahubwo bagukuye amenyo n'ubundi yararwaye. Ituta rwose ikibazo cyarangiye. Ariko ubundi wamwihanira. None ho yamazemo.